Hello everything, welcome to my vlog. Itatangal daw for today's video. Umay kayon, taintay makilamot, DJ Lamot. Ataw, talaga mo tanikitain nyo ni Kapitana nagmayat ti subra. Pow! The best nga talaga. O, day tamo dead cell na kay gamon to back ti saba. Nga dati karga na po nagmayatain. Ayan, syempre, madaman tipilan kakabsat, panaglalamutain. What manen boy? Pow! Kitain nyo mait. Tatagayam nga aldaw kakabsat kita birthday ni Katogs, ayan, ni Papa Maeng. Iso nga nagpalamot da kakabsat, nagpawatwat da. Okay, makipila tayo ampay kapaw. Kitain nyo mo, tikinaado ti tattao kakabsataw. Nagadaw ay apaw, nagatidog ti pila kakabsat. Kasi nga tidog ti pasensya kanyak ni bakit ka. Ay naapaw, kitain nyo mo, talaga mo nga nagpayong pa'y dagiji daduman. Siyempre, uraya tindog tipila kung nadagaraw, dumakadanong ka di finish line. Ay apaw, maikat ti banbanog mo kakabsat. Day tanay, kitain nyo ma, ti kinaadaw, ti serbeng, dagito yung nagpipintas nga agi sa sarb kakabsat. Kaya, yan, medyo, watch out your BP kung nadalang garaw kakabsat. No, talaga mo nga pumila ka tanay nag-iimas dagiti makan kakabsat nga inserda ken talaga mga nagadaw dayta ti kanakan may nga pulays ni Kibain kablaaw kanumet ti vlog. Ayan ken syempre kakabsat ay ket talaga met nga datoy iti wagas ditoy Ipugaw province kakabsat. Talaga mo nga datoy jay traditional way kung nadagarod kakabsat magantayaw nga usar iti ubak iti saba, di ba? Data ke environment friendly nga kuna dagaraw kakabsat. Sino tinakapadas ditan nga mga iti ubak iti saba. Ayan, no anyo pay napadasan no may kayaw dito Ifugaw. Makita mo dagita umpig po nagmeti subudan kakabsat. Makita yaw iti pilay apaw dagatid daw kakabsat. Talaga mo nga enjoy nga talaga kakabsat iti makiwatwat dito ilamot. Daytan na ni Kapitana. Talaga pinili na jay kadadakkelan nga ubak ti saba. Tapno ado kano ti malaon na kakabsat. Kitain nyo mait talagang pimilan kakabsat. Awanak di tapila tanalpasak nakipilan tasyak ti nagbidyaw. Ay naapaw kakabsat. Umay kayam tanay makiwatwat tayo magkakabsat. Agitian pa'y nga nangan dita umay kayo tamadama iti pasaray na ayan so kitain nyo mo iti kinadaw tinted naman ng kini Kapitana ay nakita talaga solve man na happy na naman ang person kakabsat. May kayo sawain.